ban kana masalah Puik bendera kai tebi jungo-jungo dum. Jungo-jungo KPA. KPA langsung turun tangan. Wate dengar banjir ho ka KPA. Ho kayak lambret ma ke. Wate ngegop dengar bendera ipoh yang baru kata bit mendua ka. Memang palih ho KPA. Palih ke kau doa be itren le dana-dana puyang na di Jakarta yang kawak kahai pemerintahan. Cukup sakit hati dah. Dia awak Aceh pi sabo. Kalau gian pi hude kam larat. Pekan hang ka bela bate poh-poh wak danyo le. Pekan hang ka aduh ya Allah. Pekan hang kompak le. Pekan mana. Cukup icah dia dah. Yang lemah haju jungo-jungo KPA, jungo-jungo PA yang wate banjir kan saboh jungo na lemah. Yang tinggal ka pilih lah mawaknya na. Ko palih dum. Je ke bantah ka palih. Cukup sakit hati dah. Yang lantung ai tebi jungo ah, jungo yang KPA pusat, KPA daerah. Jah dah. Hanam pemurutan pi awak kah hainan. Ke doa ya Allah, pakai me pi lawak kah le iraya le. Ha? Pemimpin-pemimpin dalim mau bukan mele bupati wali kota DPR ang dalim dak bukan mele iraya le bukan le dia cibai bali iraya babagah mati mendum hai mendak kalan memang perkata ngamanteng na awaknya manteng Aceh ho miskin no bud awaknya nada kan bud lain bud bantaro contoh jikana tingkat rumah bantuan dang kan ke masyarakat nyai lok gero tapi gero ana tapi gero yang duk lang kantu na kon li ke urun dua apa maje kebut cika fikir le lawak kau raja je kebut ha pemimpin lawit no tinggal hotel pemilu bagah aja di kampanye bagah ka pilih lom lagi orang rasa hotel banjir lagi orang rasa ipoh awak tanyo gero kai tulung tidak iranga mandun te bang hasil wakah yang si glua ke ku emosi ke ku wakah bang-bangai thadum